Jangan lupa tuh. Apaan, Cok? Like, Komen. break. Subscribe. Hah? Subscribe. Suprim orang bodoh. Subscribe lah pokoknya ya. Iyalah, kudu itu ya. Oke, biar gua semangat sama bodong nih bikinnya. Kalau nggak di subscribe, kalau nggak di komen, hampa rasanya. Ntar Nawi, nah ini, mewek. Buset. Saya emang nggak ada meweknya, jadi orang. Ngari-ngari gini, minum ah. Mumpung gak ada yang lihat. Segermen lah. Minum ya udah, ngadem sono ah. Aduh, puasa gini men ya. Mau jebol kayak nggak ada temen gua. Rebahan aja udah. Rebahan mah ketawa enak. Buset, si Nawi itu. Wih, bocah si puasa rebahan mulu. Bangun. Ngapa sih lu? Bisik men lu. Bikin gua kagak tenang be lu. Gua lagi puasa ini. Gila, itu doang ge. Ngomel lu. Gua lagi puasa ini. Ganggu be lu. Nebo. Ya, sama kayak lu puasa. Hujan tuh hari tuh malam. Kabar wedek lu. Buset, gosong dong gua. Nanan ah. Lu ngapain sih kemari? Bala lu. Apain kek? Serah gua. Lu puasa ngomel mulu. Bagian ah. Lagi lu ngapain sih lu? Bolak balik mulu. Gym apa gym? Palingan lu kagak puasa lu gua tahu. Lama. Emang kagak. Biji beton. Habis mengal lu.